dom ke to ko pini bangke hem ke chedam apolo dak Pansgani Maharashtra hadi dak 30 year ni pengewang pini an ke 11 an lo pinang an dulu he ada sitami pina anjui long lo ning chaparong long lo kang samadim non ke itu madim ke phang ok long mati dak be kang sam la si ke cheprek hadi alom suge chepajok long lo he la si non ma ke hem ke chedam pu apolo non bas long si to lo yo Ladakh pen non Pune an nampo Pune pen direct flight do Guwahati pen puthot train si don thu dahai kali pote bus lasi non mang ke bar lo alam mang ke ni ke damji pusita train pen si Pune to Kolkata pen si flight Guwahati an puyal hadi sitame ison sai ke the dung do kok 14 an pen 15 ar ni amat si dap'prang kok ma hola dak at train pen flight ta cancel the loan on me Pune to Guwahati by direct flight se dunang kok ko thema 14 aprang pali nei matila si pini 11 ningwe si flight do 250 la si ningwe pulote ningwe 12 o'clock an pulote date 12 le rok ko matidi la si penap lo kile jita la si pali dap'prang populo ama si non bang ke direct flight si dun rong po la da Pune to Guwahati ing long side de lo puna ke itu big amasi kang samda do koklo Ladakh hadi Ladakh pen ki sun Pune lege phang ok cheng lo ta dak bang ke long side de me sam big airport anang le lo Ladakh pen na flight bang si mo ju mate ke thang ason lo he 250 airport an king hong bom da dola non si 4 o'clock wala si di fukele ji bang ke tenap an po nangle chen lo Guwahati anang le chelo mar ke chiliye ek pal do hame जीने दो na 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 non bai la headphone je cheton la jongsi Hindi pen arjuding bote la channel do lablo la da channel 4 long pote Hindi pen translation do bo translator do lo la pen yong se English pote number 2 lo la se hola translator nang ji mate chini nether lote la da headphone che thonang po good friend Ritesh. अच्छा देख रहे हैं
Yeah.